Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa ba subscribe nok menta. Sa kem pastor bat henru ngut kenok bat terwa aikam bat pisa ban pengkela Kristen nyangut ki rungit. Kristen kentup u pastor bat ka kentei kila sa kem bat kaying ba pelong jing duai kala sa khang tala haki pulit. Uttar Pradesh halur ka jing kenok ba pengkela nyem ka balong persya ya ka ain. Ki pulit ka thain satik ka Uttar Pradesh kala pentut ya ka jingya seng duai. Hakar phalai tarik sniuble hasnang badersar hako siput disrik. Kilara ya pastor pat henry ngut satanat baru nyangut lara yaki saying bisar haka ar pasal tarik bantok kit haka ying bisar ka jinglik ki pulit ka bakla persya yaki briu jongi. Ong Ubikram Kumar John kun jong pastor basa kem. Ubinot Kumar James uklit jong ka Protestant James John ulai thu haka ar phalai tarik kumbasan phangun ka kenhun ki pulit agas ngi uble haka jaka pelong jinga seng kilarung saying mane bat persangye haka jinga seng bat bangi pen kelanya mulaong kila kenrup ya ki kot bible bat ki we ki kot nyem ki don kumbang yaus pa ngut ki rungi bawan jinga seng ki kem yau pastor pat henringut bat sa ya ki we pat ban lek phai saying ulaya thu imat ki pulit subuit lepa ya ki ne kakam laong ujon bat kenok ba Jitendra Kumar bayalam hakmat ki Hindu swa kanne ka jingjia ulaphai akinong Kristen jong u haying mane bat ujor halur ka jingkno bau pastor James upelong jingduai hakasni choding bat kasni uble rengkat bat kispa ngut ki briu ki mudu yau pastor bau terwa saphosan hajar bat ban kam ya ki briu ladaki kela Kristen ngimjuk pengkelanya yano da keba terwa kam le bisa laong ujan pastor